Tutigaita singana hichisemi amasomo niko bona berega kugendera buya ase skuru ya Nyachururu ngina kwa nabuya ye Pentecost gotoka ase bunge West Mugirange county Nyamira no nyachimbeo chia uterera mono icho charingete koyeria emeroberio ao ya masomo ase chinsemo chagusi ka okwana nigeta seni kigagie Nsoko TV umwarimu omonene bwe skuru yo Kennedy Muturi niko bona atebire tiyaringe bororo goikase baikire boniga igenta atebire onsi no kwenekia ria hemeroberio yechiseme Murikito Vincent na Mange Etaro ya Nsoko TV koneke toreru nikobora se skuru ya Nyachururu rokiwaba ni bagendete nemeroberio ya matemo eyo yabairira somutimo komoke bono omwarimu monene nigagoteba okwengia masabo nigo gwakorera maya manene ase skuru ye nkoro kwa Kennedy Muturi tugusabira abana aba naenda abana bagikiagera mbatagiti gusari bintu andake aboroki besuye nigo barosetio kuigwana gati yabo amona aborokiwa okwo kwabaikiriga itukuri tangane na aboreti ngembose kurumo gandeka se kustobera bagante bina kimwata yadari kuchoma ni kubaya hivyo tukasema tusome. Sasa wale wanasema tuchome, sisi tunasema tusome. Sasa tulipoanza na huo wimbo tukaendelea nao tuatebire ngatiga abana batosamba kuru gare bine birecha echebibe naende bireche byo togotanga shetani omukito bogotaka komanya kurasa aborokiwa nigo bagotomanya buna barobomba bwatibura buruchinde naende nigo banchete skuru yabo. Student at here Nyachururu Secondary School. We really love our school. We are disciplined students. That's why we did not have that experience to burn our school. We have unity in our school, whereby we interact with our teachers and together with our parents when they come at our school. Aboroki wabo bakuigwanka nigo bagoteba amaganio babwate nigo abalimu babo bayetogoto. Ndio, kwa majina anaitwa Davis Nyakwama, pia ni mwanafunzi katika shule ya Nyachururu Secondary. Apili narudisha mwalimu wetu mkuu kwa kuwa ametupatia kila kitu ambacho tunataka, ambayo imeturejelea kwamba hatutachoma shule bali ni kuendelea na elimu yetu kwa mpango. Nonye mbembe yarenge chimbago barabomba chitigotegerera bakagendera nikinga kiabo. Kwa majina anaitwa Mwachumbe Clifford Nyakundi. Naam, si tuko vizuri kabisa. Nakushukuru walimu wetu kwa motivational speaking wamekuwa wakitupea hapa na pale, hivi metukipa hapa shuleni, na pia wanafunzi wengi wamepata pia pressure huko nje, lakini wamechoma shule, wamejaribu kupita hapa around, mnaona wakiwa influence, lakini hao hapa hii shule wamekuwa kakamavu, wamekuwa najua tusome. Omoroki woyo nari no kwegena okubwaterana ase chinsi mu abana naboiga bayiboli nerenchera ya masomo nigagochika aboroki babe skuru chinde bababwekane nende bamanye gosalia skuru no musigo mulito engana enene korwa sende gojia semole no kababona Nyachururu endete yobune munyaka wa moko nende skole no mole nde bintu bino mubwate tari biya singenje ninki getakitokore eligoti chisemi kuna matunda maya amambia. Wanafunzi, walimu, wazazi pamoja na jamii nzima kwa jumla wanafaa kushirikiana katika mawasiliano na mdahalo wa kila siku na kila wakati, kwa sababu hawa watoto wetu ndio viongozi wa kesho. Lazima tuwaelekeze. Tukikosa kuwaelekeza wataharibu, na wakishaharibu tutaumia. Nyachururu tumeamua ni rudia tena. Nyachururu tumesema ni kusoma. Nyachururu sisi tumeamua aje? Kusoma. Nyachururu tumeamua aje tena? Kusoma. Vincent Monda, Nsoko TV.